Rwangi rwa UGIMA ndene ya kaunti ya MERU ni ruonekete kurumirwo ni mathina kathumba rungu rwa thirikari ya gavana Kawira Mwangaza. Kiri ndionga ya kamiti ya UGIMA sibitari ya MERU level 5 kiumiki nibone thina kathumba irire sibitari irio wa Chitanda na arigitani bakwana kuongela kironda sumbe leo kiama ya madaktari nthigurune niyo KMPDU nibambirite mugomo yo ni kira bakuwa thirikari nirete kuinge mobatio mona kuria kwandika rito barabarikiti skuru kiri sibitari chemuinge mwandiki wetu Anteto Phineas Imana na ukwamila bachuye ya utungata kiri Gaaru Ya Ciaca utuko barware utuko bokire rware mandagitari ni bekete nde madaga yoyo tungata ndegoro ni onde ontobote onikete nende kukirwa na uthu yetwekane ndi murio yumunene kire aye akinya ontopare tukinyenkiama yazimio bakidombia thirikari. If the health cabinet secretary is not able to make the national treasury release funds for a critical ministry like hers, then she has no option but to quit, really. Maybe she's a joker. We don't know again. Maybe she does not understand the ministry and has not been able to make a compelling case for release of funds, or she just doesn't care. There is a serious lack of leadership in the Ministry of Health. Yeah. And I would want to call upon the Minister for Health and the Principal Secretary to resign. Ande ni akaunti ya MERU manto yationekete kwagira rwangine ru na tikumanya na mugomo yo waki ende kinyotungata bure buonde ntuko inkaindiro kamete yogi mandene ambunge akaunti ya MERU ni bedirite bakilonga chibitari nerane ne buru akaunti ne u ni MERU Teaching and Referral Hospital kendotega burangui ekwedire kirita wana rwangiro burarwidirite rugeta nambere ende kuringana abo akamite babateaniri ni gintu tutake na tuli komiti ya yothi thina ya itanda kuria kwana nitumite kinya yene ndi bakethira bakinya naira itandene unto tugwethira kinya aji baba inge bageshia itanda uritogethira itanda kina aji baire na bangi balato twetagire especially wondi MERU twethira ni mwake igusavu kwina sanje ko wondi mwa ya MERU na ne usavu arume bonde ba MERU county babeja gasibitali ije the same case kiri medical ward ya MERU the same na kinya kiri female nionto mutungeri wa barabakai atarete atianiri ni mantu kuthuka nonto amona chibitari kwithira ikinya wani aye bangi itanda ne bikai birekuo medical arume ni itanda 26 ibyo itanda birabi chibitari yonde na tukimenya other facilities itena itanda bya arume so kinyayo nisho antubeto nonto baba ingi bakuriana na merimo mwanya nisho antubeto bautangika ma mwende kirinya giaririo ntubu edirite akiwa kwinyana koko itanda kinyani ogwati kire ayo bau no ku imagine mwachio watimbi eyete we nawe wina thine ngozi buwe kwetandene kimwe boye kwetandene kimwe sasa wao kabwo timbi lakini urogare na thine murimo yongozi umwatithie timbi urano gare ya murimo yongozi akwatithie we ukare ya timbi so yo mathabu ya -1 + 1 so ure chibitari uye korwa murimo fulani lakini nonto bosha itanda na achie ba mirimo ingi tofauti ukaenda kuana na mirimo ingi inengene ndio kioneka irikuni ya kwarigitani baraba kwidira bahitungata ndeni ya chibitari ni analysis na especially staff kile wondi teuto uma ya MERU na aji 46 as we talk lakini tolo ni nasio moka baga otuko mbera nasio moka ikabaga aji babonde na kwenda kubagarura bangi na kwenda kubakundia ndawa kwe nonge ukurira na akenda gutethuna nasio mugweria komba ngugi yonde chibitare nurses ratio nurses care patient 1:64 1:64 no ratio ya nurses care patient lakini recommended 1:5 o nurse agadha na chabatano bara utungatira lakini ande MERU general level 5 nurse atungatira 64 na nende abunge ba nibende kidetio chunkoni kwithira nende bukitha kwa kenda koneka kithira rigitani barabethirite bakiuma rukangwine kwibangi bethirite kinya bakiandikawa
na itubati kuthithia audit kinya ya macibitari yau yangi yonthe kwa tuika kuina nkuluki ya arigitani 10 ba Meru Teaching and Referral Hospital akibera bombete ku resign tumenya na mbi bana bange ba resignite waeta kwa mfano side che cibitari ira chi Maua, side ya Kanyakine, side ya kuna tena Araura, side ya Meathene tumenya ibana ba resignite. So ibabati na utem budget ikuendeka ku replace baraba resignite already budget irio yuria nindi bioka biagie miako iraithirite igita ndene ya cibitari u koneka kinya litite atuliro for the last 2 years itatongithwa na last year nito allocatire 140 million ya kulikia nyombelia lakini gutengo giturone kiendelea itanda 240 ni itanda byomba kondi congest wondira tukonete antu bamami baile batatu itanda na kimwe iwondi chomba kondi congest but building ire abra chama newe ekorio for so many years itaomba kuyo itwerirwe kwina chemotherapy nyo ake ikomba kuthekithithwa na kwina ndagitari oncologist na an oncologist nurse gitegera kinyora radiology yomba kuthekithithwa na kinya kuongera ntuko nyingi cia chemotherapy yomba kuthithwa na cancer center no ntukwina aje baba ingi muno baramenya bamaba kuni palliative care thina icio UGIMA kaunti-ini ya Meru ciekujiria metho ya mwingi na kinya ikundi biteke thirikari ya rikundi kimwe na rietwa AK Foundation gethire kiki ya Meru na kuwa kikairutaniria gutetheria wukiri utungata. Leo tumeamua kuungana pamoja ili kuisaidia Meru haswa kwenye swala la afya. As we all know, health is wealth and na pia Meru ni sehemu ambayo imeathiriwa sana na issue ya cancer. So tumekuja leo hapa kwa hii hospitali, tumepata knowledge kuhusu shida ya Meru, kuhusu cancer, kukosa madawa, kukosa research na pia hata tu zile huduma ndogo ndogo ambazo zinaweza zikasaidia watu ambao wanaumwa. Mugomo yo mandaitari ugambi boriti ngwebangirwa nginero bakiwa kinyao bakaguma mathina itanda na yangia maingi akionekana ndi kurumira Meru yonthe tukampanga na wina no kithira ukethira wi mwaye no kinya cibitari nei na arombikia kwachia utungatabura uringiwirirwa kioria niri no atweka utethio na kioria kia murimo yo Phineas Imana, Gaaru Ya Ciaca, Kirindeto, Chia Weru.